Tapi fio tua ma fi tau tau tang. Tapo ki English star ya ko. Ma ako nga we. Ako pare mia ya tonga. Tapo ke tin. Tarita ko ya o tia yo i. Tapo ke pure ako. Ama tarita o va USB. Kore mo ke u ko fanga pe tala malo e fonua. Ta mo fa mare ko ni ke kamata pe ta ngao e anga maheni o wiki ke wiki. Ka ko e public lecture tala noa whakaako ai waa ti ai o i pai kos papayako i e tope rulu ko toa pe i tau inasi ai pai tupe mua ke kamata ki tau programa ko ni ki pai tau loto ke tau tofo ko toa ki tau loto e o tua maki ko mau tamai whahewane fiona o haka e lang ko tau pa pata i lai tu e ngai tāpua ko toa pe fiona e anga whakoloa ki mautolu, whakoi tui tui, ka me monua ia whainga maari e koe. Ma whamalo poki e mana wai moui, ki ki wha i nasiaki, ai minister e ako, ka pare mia ia tonga, tokon pare mia, me leo leo atu i he lakanga, pepe poki e tarekita e ako, ko CEO ia pot ngā we, ka mai kau tarekita ko toa pe, tare kita o e ako whawhai ako, pe whoki he pure ako a mau tolu no toa pe. A mana wa mui ke whoki mai ke whakato mo whatongia ko toa pe. O kake honge whai ngata e whanonga ngā. E tamai ki mau tolu ko mau hanga pa mo mate hanga peta. E ko taimi ke ngā whoki mati mau tolu, mau lau tāpua ki ai, ke whawhoki ai langi pa makolo lia ki a Fiona. Moni pe tala tangata poto ko mea ko pe kuonga. Ngai kuonga o e ahoni ngai maa kwariri ko to funga fonua. Ka malu mohawa ko matolu e fefini. Mo lau ta puaki ai. E mo hanga ke fefini. Ke kore pe ke Fiona a nonga mo fie maria ti matolu. Poto mo ilo ke tataki e mo ngai nga ko ni. E moni tala mai ki matolu e ngai same. Ke mau ngā we ke mau whai mau pe. Ke mau ngā we ke mau laka ki mua. Sā me te wano ia tamai ke te mau tolu. Ke mau tō tuputupua. Ke mau tō o lahi. Ka e pe aho te mau utu ai. Ke te mau utu e fie fie. O pe mau hanga ke a Fiona e tamai. Tupe mua ke hoko ai tā noa whakako koe ni. Ko mea ke hoata ki tu ai, ngai whakakaukau, ngai whiringiak, ke mau to ilo ngai a mama. E mau nā tolu nau mea mai he ope. E mau kau whataha mu nā tolu, a tā noa ai o ngahi whounga, o ngahi kaweinga. Lawa ke mau tatau ai a ngahi moni mea. Ke nga whasisi ai a ngahi paloparema. E hoko a ngahi kantara noa ko ia, e ne langa hake mau ngahi mo ui, pe langa tuputupua. Kau mua to taha mna ke rea e he fini. Ko haa ki hi teu. Ma pōpua ki a mana ke ni tala noa ai. Tu be mua ke whamaanga hange mua ia. Anga be te ia pota. Ma waha. A mālohu. I whakato. E ka veinga o e honi. A kore pe he wafa a Fiona ke mua mua pe. Ka mau molo mui vai pe si so. Ngai mea ke mau sia he mau lotu. I whakalot pe a Fiona. Ka isu mau whamoi. Amen. Ko le mo ke hokal pe he fatongia. Kono tatarire ak motol. I he hoa koe ni. Tau kau whataha i he programa ua whaos. Ko tau la ka mai ai e wiki, ke wiki. Tau mai ke programa koe ni. Pea tau whaftai whamalo pe tamai he vani. E ngahi tāpua ki te tau tolu. Nenga whakoloa ai ki tau kau whataha. I he programa whakoloa koe ni. Tatai le fo tari ki tāpea me he USB.
ke lava mai ki tau kawhata, mai tātai rei pure ako, mo tolu ko tau pe mo tau kawhata ia malmalo e whareni, pe na tolu ko tau pe mea mai me heo pe, tātai rei mo tolu ke polo kaama koni, patawangi koe hae, ai whakakaukau e whai hano tā noa i e ka pini, tu pe ke hoko ia, ko ha ka pasa folau, po sate folau ia, i tau whanonga koe ni, he mamani whangata koe ni, e hoko to koni mea ki tau tolu me tā puaka iki. Kai ngata ita tai rei e o taha rea o e ahoni. Sailoka. Wakauta. Amla ke re tō patongia i he hoa koe ni. Ko historia hako o taha koe ni. Sailoka wakauta. Na kamata pea i he lautosi koe a Lapaha. Chipesa Lapaha i he tā walu. Tā hiwa walu wa. Pe hoko mea i ke koisi takui lau, i tawalu tahiwa walu ono, hoko mea ke koisi whawhai ako, tahiwa hiwa taha, ke tahiwa hiwa tolu, mawai no whailonga whawhai ako, diploma i education. Ni hoko tai ki fisi, wawhege wawhamafitu mai no bachelor i divinity. Ni hoko tai ki university Waikato, i he wanoa taha tolu, wanoa taha lima, alternative stories, popolare capitolo non ha forma. Hai forma da remembering conversation ha una via kapau ko ta malo para no te. Pero si kawa with therapeutic
me a ko ai to ia i na ri e ko fa ma lo ai me a ko ta no ke va very documentation pengen nau ke tam sering tanah mua tau try jumpa jumpa ke ko tau ke tau ko apa yang case atau ngai albi kota tam sering berarti ke tanah ngai dokumen au na dokumen dia no inform ngai kota anak ke luar mana mau ke kota ada ritual and celebration baik ataupun celebration apa yang namanya popo kata kita kenal dengan Lago na filiau outside the witness e ko tau be ko kaunga whakamoon ko tui e aunga apito ia he ko mau inga apito talanoa he mo ia tonga ko ki ita whakatata na nau whai ki he angai ai whai whanonga o counselling me he ki motu koe pare ma ia mo ui because dominant problem story ko whai whanonga ki he motu koe ai ak tau be ko osange solo va pare ma ko ka venga e tu ia he lan pulu exploring the effects of alternative stories kana tam mai ki fatata ko ke tau siwange pe ku fe ia tu kunga ki ai ka venga ko me ti ta no ai ko ba pe ke tau ki lave ki he narrative therapy mo ngahi filosofia o kunihanga popu ike mau nga mari ai tu kunga ko o ki ai alternative stories kamo outside the witness tau kamata le ka venga uruaki. What is narrative therapy? Ko ki brief pe ko ki fama po pe ke ko lo imagino tu kunga ke outside the witness. Originally, Michael White Asteria, David Epstein may nusila. Ongo matiketika ni ako makapea ke hie fitu ngo furu ke no ngo furu hawe ngai matapa ilo ke hange ko modeli postmodernism o structuralism. O ilo ai fa kau ko ni. Pero que más fola pe que si arbitra narrative therapy. Michael White ko David Epstein ye. To ilo a narrative therapy me ngahi mala ke. Anthropology os mahino pe ka dau tol ka ha me tupu ni. Pau pe ka e filosofia. Ka ko Michael Foucault ko taha ngai kakai iloa e wana e hapa post-structuralism perspective ko Jerome Bruner, Lev Vygotsky pangamahin tatol fana ko sa faya ko tano ako ni to nga mo ui ko Vygotsky tano ake social development kakapau o tano ake social development o tau whāta tō ki pō e taha i he wharetonga ko e lea o mahu inga ia i hono whau o whānau. Ngā hi filosofia ana o kune pō ki he whakakaukau ko e narrative therapy. Te ke tui e ko e marati o ata ko e. Ko paraparema is the problem. The person is not the problem. Ma o me whakaukau ko externalizing language. I he nahanga Michael White ia ka David Epstein to o mai whakaukau ko ni. Ka pau te ke internalize e paraparema te ke fua ia mamafa hange ko ni whatata. E mawhasia holoto mo whakakaukau. E to o rewa externalize hange ko ni. Ka pau hao hareka kia koe talatu oku au ita. That's internalizing. I loto paraparema e. O kuo ita furi hirewa e counsela ke fet persona ai palo parema i ono externalize hange ko ni ko ha me a ita o kune tala tu ka koe it's more like a person hoko ia ko ko counsela client mo fet persona ai tau tu ia he o mari yang e pe asio me tu ai mala akapu te kala ko analyze yo me loto
whakakaukau pehe. Ono to e palopare mā ki tua, to e maa me whaingo fua tala noa ki ai. I tui ana rei TV, koe kakai, expertise pehe nau mo'oi. Koe taha e whaingata ia kau councillor, koe nau loto koe ke na wanga solo vai. Ka koe solo va anga pe ia, koe te kite pe ka ni solo va pe ia, gai pe mea ofa koe ia iai. Whakaukau e taha. Ko whato ngia koe councillor koe, o ku ke kou ofa, ai koe whakaukau koe na rei TV, hange tau tolu hatohi. O ku lahi ho tau ngahi tala noa. Pea koe te hao koe, ai toko taha koe, o ku ne hanga consult koe, o ku ke kou ofa mo ia, ke ne lawa to e tohi pe a ene mo'ui, ta e tala noa ene mo'ui. Many attempts to reduce. I he whakaukau koe a Narei TV, ko toko taha koto pe hu mahe matapa. O si ai e ne whato, o si ai o si whai e ai ngahi whenga he ne mo'ui. Ke ne lawa solova palo palema. Problems are constructed in cultural context. Koe tui koe ai Narei TV, mana tui fok koe culture o ku whau pe ia. Pea koe tui o whena pasi pea moe externalizing language, koe palopare maa tupu pe mei tupa. Aia uiai ne whelave ana ia moe tau identities. O ku kehe ai whahinga tui ia counselling e taha. O koe mo ni hau mehe loto. Koe tui koe ai Narei TV, o ku hoko mai palopare maa mei tua, ka koe tau identities, o ku kehe pehe ngai whitu kehe. In conclusion, i he whakaukau ai Narei TV, koe palopare maa, koe talanoa, palopare maa koe toa pe mo ui, koe peisi pe ia e taha, ai talanoa a koe. Ki peisi pe e taha, ai koe fin description ni pe ia, o. Hange koe ni, o kua ita, koe peisi pe e taha, se mai ki whatata, lahi au pito ho talanoa, e tau talanoa. Maa koe ki konga pe taha, koe peisi pe taha ai, o. Whakaukau ai Narei TV. Koe kumai pe koe taha koe pe mataha, koe kulo ia e palopare. O stawana pe e palopare mai koe mo ni pe. A oua lewa, koe hanga e koe, ai koe taha koe talanoa kuia, tau te ia koe whakasisi. Iai ke le koe whahike ai, ia koe ke fulo. O ka nia palopare mai ia, pesi te au. Papau wata haia pesi te au, pele tui ai, mako, i misi ka tore wako. O a fili, pene me hapa kāpu. I whakātā ka li neo o te. Neo o ta palopare mai ia, pesi kua aki. Ta koe, palopare mai palopare in every cloud, there is always a silver lining. I whakapa a Narei TV. Ki he councillors te kau natoro te matoto ani. Koe tomo koe, no ane la kātu tempo, koe tomo koe o hama o whawhiru te kai, o koe metafora e tempo, mo, kunu horo koe, ai whahina tauruma koe ni o koe nai fomo. E kapau e tomo whakatawa noa, e tomo ni mea e o mai e kai. E tala noa o hana te whakora e whaka. Ko tuku ta mea whakato mai. E na whakatau mai, o whelea o no fo i kia. I whakawhea mai, o koe tau mea whakato. O koe he tau ni maa. I whakapau ki mea Narei TV. O kuto mai ta anthropology. Ai, o pau ke whau lerei ho o rea e taimu ke whakawhehu ia klai. Ai ki polosi e anthropology, taf lerei, hoko e hui hoko e talanoa, he koe natula koe talanoa moi,
ko urunganga tala no mo klai te mo lere ki he pa no fo ke tanaki taf le polosi fo tu le fra mau le tala no ko me ka mai en fo polosi ki ai i he whakaukau kona kānoa ki ane nai. Ko whakaukau nari TV, ko ki tau toru, o ki ai hoi tau, hange pia ki tohi. Lahi e tau, tala noa, koe ke taha pe, oe tau mea whakatonga, taha tau rea. No, o ku lahi a e tau rea. Pe o ku lahi a e tau tala noa. Pesi me ai, ko tau toru u whau ake ngahi tala noa ke. Hange koe ni, nau tō mawhi example o koe, ai, ka pau te ke rea pehe ki re ka, ke tala noa mo atahi api, o ku re haka hore ka, pa ke tala noa ko, masi, ko ku re ka, o kai ki kaisipia, inu vai pe ia. Ka whanongo ki ai, e inu vai ia. Ka pau te ke tala noa ngata, si, masi apa na pota heka tai piki, e aka tai piki e paskala. Sio ke kaunga lahi a mea ko tala noa ke tau mo ui. Whekau ake ni muhango bla nai, ka pau te tau hoko kotoa ko ka witness ki a taha. E tau pou, te ke iai aka mala aka puru. Te ke iai ka pau aka puru hore ka. Te ke iai ka pau basket polo, te ke iai. E alu ke po ako te ke iai o pou. Ke hoko ko ha whakamooni, witness ki ai e toi tupula ki ai. Speaking of stories, oku sai pe ai tala noa ko whaua ki tau tore rea. Ka ku hua noa ka pau e toi tala noa. Pau e toi whanongo mai re kau ke tala misi, ka ku tamasi poto o pito he mea koe. Oku poto o pito he mea. Sai o pito hono urunganga. Tene hanga e iau whau ia. Ko mea ko kaunga ke, o sai ko koe, nau pe sai ke whiri ai outside the witnessi, ke tau tala noa ke whikau aki mo tonga. Lea aki pe tau rea aki. He koe urunganga ke tau na moa ipe. Kai hoku matu o tua, pe lava ke ne matatari e whiri. Koe authenticated. I tala noa pe he, pe hoko rewa o tuu ve e ua, o hoko hanga he rekau, o pe kotoko taha koe o Paloparema ia, o ouni mea ko ia ko ene mea. Koe taha ngai vai anga e whanau ako, tala noa ki ai, John Winslet, o ku tau tangata koe ni, koe ako naki o stapuna nau te ringana to. Ko tui aonga lahi e ni, ke oanga kia kene ongo nge oune mea ko ia. Mea ana, pane whai tu uni ki ai. Kene ongo. Taho kari ka venga noa. What is alternative stories? Hange kura ane nai. Ko toko taha koto pehu e matapa, o si tawahi aia e Paloparema. Kasi te hanga he Paloparema talangi ki ai koe mo o ni pe. Koe mea pe te ke tui ki ai. O tala noa ke kau tangata koe ni ki he absent but implicit. Neu o ku tawahi ki tahe Paloparema. Kau hangu kulanai, koe ke pese te au ia. Absent but implicit. O ku iai pe alternative ia, and alternative stories. O ku Paloparema ia pe ia, ka o iai pe fo ilere iai. Ko whatongi ia, ai council ke tala noa, hange ko whakasisi ko suatan nai, neonga ne kāpui, ko whatongi ia tala noa, pe ko kai ko council ko ka tala noa mo ata, fonu Paloparema ia mo ui, ko whatongi ia ke whakasisi atu, o awa haki whetu, ke lawa le iloi, o kai pe ki ilere. Aki ai whainga mea koe ni. Double listening. O kai ke whanongo pe councilor ki Paloparema, taimi tatau ke whanongo ki alternative story. Pe kia haki whetu e lawa ke whakatupuraki ne mo ui.
alternative story e ta no ke to ki ma ui mo hi ta no ma nai fai fo no mai mi mo ki e ta to ki a mai ki he outside the witness now hiki be fa to nga ko he ko ta ngai me ko ke tu ki ai outside the witness ko ta no pe ko ia ko e fa ta ko ni Ranga no fo I he counseling I. E lawa pio toko taha ka pau paro pare ma ia a ana ko ne fa e a me te nao tu siwa tu ka koe te ke talanoa mo mere ka e ta utu a ana ko fa e ia hoko ia ko outside the witness o fanongo ata pe e lawa pio taha pe to e lahi ange a kau outside the witness te ke fie mao tu o kaunga whakamooni pia to kake to pulaki. Koe hemi whao no I we suriana o talanoa ai na tanoa moana I kosi o talanoa ai ki lea o fo ngā mo oi. Ka pau ko ki tau tolu o tau mau e whahinga na o lunganga ko ia ko tu iau e lahi pe to pulaki e mo oi. O talanoa mere nai te tau mo folau I tohi ko Pacific Identities o kia ene artikolo loto whekau aki pia mo resilient pia mo solidarity whakatonga Pasifiki pia aku wataha ai ngahi mea o ko tau whao ngā ia ai mea ko whakahua kono whakarea taha kono tuku I fo Kapau ko hataha ki lue haki ia o ki hange ki piko no vai te kailat kita. Ei, palau ia tuena. O ku hoko ia ko fahinga whakakata whakatonga o ku hanga ia ngahi lai kapa ko he lai le katonga ki wheka au pito I he taimi whakamatari. Maha ko o ku negativi peta whakataha ka tipeti au pito ko lahi ko o tupa ke pere ka ia he whainga atakai whakatonga ko resilience whakatonga ia o si chio pe ia he tō fua kawenga katonga ko kakai fua kawenga o wako pe ia I lau amere naite kai ke I ta whaaki ko ni ko unga whakene tohi ke ilo he kau councila ko e muri ai urunganga whakapasifiki o whakatatau ki ai e nau counseling ka maari e ia whepeha wheituu e iai, teu iai. Hange ko tala noa nai. E tupulaki ai tari niti reka hange bea whatata mai ki outside the witness. Ka pau tete iai o pou. Ko ngai me ai ni o ku uhinga ni ai outside the witness. Te kalama ku invite, ko kau invite is an invited audience to a therapy. Ko ia. Ko elama peke ke invite no ia hata. Ko kakai pe o ke falala ki ai. Hangi ko lau nai ko kakai na nau palo parema ia tatau. Ai tau pihe ka poko tapri si o kulahe ngai ka veinga tatau ai. E lava e kau councilors ko ia o whaka au ngai ai kakai na nau fo mai e hala ko ia ka o nau mo ui lele mo malo. Ke hoko ko outside the witness. Ai ko nau whatongia ko whanongo pia mo whakamoon. E lawa pe ke o mai hataha me family hango plan nai, mere mo ana, pe ko whangi kau ngā mea, ka ko pau ke teu I lere ia, pe to hoko ia ko outside the witness. Pe ko kau professionare. Ai ko kau professionare kau ngā counsela. Te ke lawa pe o mai nau tolu, ke nau tau tu hoko ko outside the witness. Ki historia o outside the witness. I taima waruana e totaha ko ni ko Papa Mayoff ko socialist yen nai anthropology. Na I Amerika nai no foi api huf nai mantu fa kau siu na na kumi hufanga. Ko na kumi hufanga ko ya more ai culture, more identity as a Jew.
ko no fato ngia ko tala noa mo ki nauto ke whakafoki mai e na urunganga whakasiu ke toi whauia ke toi māloko pēn hanga ea whakahimua ko definitional ceremonies ko tui oku tatau pe ia mo e tau whanau oku whanau I muri ke tu ono vai ana tonga e anga whewheo no whakamalohi ke hoko ko tonga ke ne claim hono tonga nes anga sitting o tautu outside the witnessi ko anga ne structure o outside the witness o ko anga whewho I eke ko ngauraki expression ko whainga whewho I eke ki ai no tonga pe te tā no ko mo client na tautu takai foke kau outside the witness ko tala noa pe moia whanongo pe kau outside the witness hanga kula na ane nai e tuku hake a client ni ki he oskoena pa te tala noa kita mo kau outside the witness ko whehu ie o oange ke kau outside the witness e tala noa be ia keia mo ne expliane he ka ke tala noa ia e client ko ta haya ki lawe ai ko natulai uraki o ga fe konga fa ai ko expression image resonant ta moe transport ai ko foi ua ki mua o fitau akia ta mo fifiri ke to iloang a expression ta moe image ta suanga ke feu a expression yo fano ke tala noa ko ha ai me amake hange kia te koe ko feu ko ni o tatau ia o ange ki outside the witness ko to ape na o me fatata ko ana na extend tatafa ka ia extend ka ko ke lava ya mo he wesia trauma whakakau pa ko whakawhehu ia ko tari e whae ko o ta prigo e na asia he tala noa ko ya ana ai fo irea ko roto lahi mo whaakataki ko tari ko e whae e ke o tala noa ia i loto lahi mo whaakataki ke natula ke hangot na ia ha whahinga lea e whakawhotunga na ne mao hotokanga ai ko lea ne whae iyo na ku whanongo ke he fo irea ko loto lahi na ngā au ya o tala noa pe ke tala noa ya ana tala noa pe i me ana e whanongo ki ai ko expression ia nga whika ua mantu ko tala noa pe mo kau outside the witness whanongo pe ai client ia mantu hango tano anai ko tala noa o kune uesia ki tauto ko ne whanongo ko ni kau ngā rei ki ai. Ko whainga whehu ie o eke ki ai ki kau outside the witness. E malawa pe ka pau ko kau outside the witness ko ia o kunau professional, ko kau counselors. E malawa pe ke nau tala noa pe nau tolu aki e nau experiane koe i he palo pare makoku hoko. Kai whanongo pe ai client. Ki mea ko ia ai whanau ke ngai tau ke e mo ui ko e whika toru o whikawa ko hae mea i ho mo ui o whikawa ki mo konga tala noa o make hea ngai kia te koe ko hae mea i kaunga ai a ki o whanau o he tala noa ko e client to whiu i o atu ka koe whakau si rewa ko transport ko whakau ko aku ko awe me whitu koe ke whitu koe hiki me fetu e taha ke fetu. I e whakawhehu i e mea ko te whanongo ki ai ko e fetu o alu mo awe ki ai o whakakaukau. Ai whainga tari e whai e whae ki e mea koe na e whanongo ki ai ia ana. Ko e natura nei ai whakaukau. Ko hamu au ngai ai outside the witness oi. Ke tu whakamakatu ki ai.
ke to feta no ke foi konga ko ni ai acknowledge our identity mana tu ko tau natura tonga ke kakakakai te na fu fena pas apito mo me ko ni pe ka pa ta no ai ko ke a si fai ko me ko ya ko tu ko foi konga ko o fu a nga apito ke tau tonga ko tau tonga ko to lahi pe ka tau ka tala no ai to lahi o tau aho o mo ui te ke hoko fai me ko ya ko kita no ta ke ya ko wa ka to fai mo ki papa kiu mo ti mo te violet pe o ofisia i he funga waka hiwa mahalo ka guava ne luwana af ko ne vai ne papa kiu o hori pe ke fano ngoya ke fu ide o ko ni o kai kia te hata e pasifiki ere o pehe per ne tama ya must be tongans fakasio hifo ko fine matu atonga ko fehui ko atimote e lawa hata ha na o fane fakatotolo why are tongans laugh like that ko kia ka ha mo e hepe ka fisi ko ki tu ya una e hepe hata pe tonga o he lo lo pe te va fa totolo ya ka ke sio ke mau inga ko me ko talanoa o kunehanga tokoni ke ta to ko pe ko we sia positive ko referencing ko ko hia ya Michael White ya Tramonuan. O be aonga ki vai hea tu me ta wha ki narrative therapy. Alo. Sei da wa malo to be ki Italia, sai lot. Out. E moi karanoa e fa ko ni. Ko tai mini tu ka toi ha ngai te hu fai mai ngahi fata no ki ka ki pe moi ka nginga o fai kai e tala no e te fin ke tu te palo lo kai o mai ngai te hu fai lo malo mi do sai lo ai au dai ni ke ki na ai na ma ko na pues también fue que y por patrón de la persona más comente por pues la feeling es la yo ahí está o está para ahí así me llega ahí está pues la patata ahí pues ahí va ahí me vi pero fihita como tal que el caso es un medio que internal problems y como tal de un medio caso a ver por la hora de la capaz de que trabajo externas al palo de que trabajo no voy a estar no aquí que trabajo fue acá so kalau saya pasti ya boleh apa yang dari scientific point of view. Sebenarnya boleh feeling boleh kayak orang they are subjective. Ini boleh kita otak itu. Dari scientific point of view boleh kita jadi lama boleh osio io chiede un anche feel you have to objectify kalau che externalize kalau ada watano dia tapi kalau mulai mau boleh tak pergi action sa pues mai da que kalau hal que kalau fai to tak boleh que makul o que tratar de action
Pertama saya bertolak lagi, kita orang externalize. Karena apa kita tahu in other words, we have to objectify. And then it never becomes a subject. Hoy hay, see of me, we can only know the object, and we can never know the subject. Còn với ngài vấn đề của tôi là có thể tạo ra là ta không làm gì we have to object. Cái tao thấy thì mai bên này cái thì ngài internal feeling là cái một phần là có thể là ba lo phải cái bao này lo lo tại mình ta cái tem mỗi hiện ai counseling if you got with feelings na gua phải là feelings không ba lo biết phải Rồi anh cũng có bao giờ nghe tôi là biết tôi quên cả cho mà bắt vô về đây mà không biết ngờ về đây bây giờ câu ấy thì kêu cô có đầu thì phải làm không là để bây giờ lấy gì đâu si boso mi ta ka ka fa ka bi ma ki ko le ya ko fu ma ko u tôi ayo ko ma hi no pe o ma in ma a pi to le ya ki la u fa ka ta si pe to ko ko fi fi ka ko kapau ko ina Korea, tôi cái là bài câu của ý kiến thì câu chuyện thì là phê đấy vậy đâu mà tụi nó anh mỗi lên và cả lâu mà lên một cái cặp phê đấy là không phải tụi nó o kapau ko kau natula se paki e kau tu Korea kau natula fa to ma ko ko to ai na kita ka no ke fa ka ya eh apa ko ai ko le tu ko wa ke pak ai yo ko ke ko tau natula ta ko ta ko leo cho ko ko ki ai ko Korea le ma mai te de la ma tôi còn hiểu ý là phê cao phiến lại thì phải bài thì phải chỉ quá phải là phô mà vậy vì tàu lâu anh thấy quá lớn đấy những cái mở luôn mà bây giờ anh bây giờ tôi thấy được thì lúc mai tìm cho khi phải nó rồi tôi cái phone anh có cái phone qua tôi phải có phone qua thì phải mình làm gì vậy tôi biết là cảm thấy vậy còn nếu cái phone mua cái cháu bị nó thì bà cậu hỏi rồi mới cậu đặt cái vấn đề là tại vì phải làm rồi quay chui một cái điều nó phải phí rồi nó cả cái cô pha cái nó thì áo nó là áo mấy cái đồ một cái là cái phone qua gì cả mà áo mấy cái cửa hậu với cái gì cả mà toàn là mới phải cả mà mới cả cho nên mấy cái điều cái điềuนี้mà mình đã có cả ấy ông thằng này ông ăn một phụ bê thì như kiểu anh cái ăn một cái rất nhiều người ta cũng đẹp ấy
Y estoy ahora de lo que ahora estoy no me hagas que no voy a hacer que próxima cosa que aprovecha como pues y para el cáncer los fenómenos de nada todo no para cáncer thì nó có một cái cấu tổ chức từ thời kỳ cổ điển con tàu tôi có thể biết được mình biết là tôi chưa quên nó là mà thì cái câu hỏi chúng ta có được câu hỏi mà social nó cũng không phải cái này là cái nào thì là cái bên biển này thì nó ra thì nó ra thì nó thì mấy người thì các công nghiệp của cam sữa là rồi nó cái cam sữa đi của cam sữa thì đầu tiên các bạn quên một năm phải công nghiệp của lưu kể một cái gì đấy nói vậy rồi cái đầu cái 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 của cái phong cách này này cam cũng nó là cam rồi quay về cái quay forward way, na bên bên way, như thế đó mà, cái bên đi của cái phần này, is, how do you cái bên bảo vệ cái phần, don't say, cái gì vậy, cái nó có cái phần, cái phần là gì vậy mà, cái bercara, phần nó bercara, và cái mahal, cái kita orang boleh kita punya ini kita pasal boleh boleh dia orang kalau pada masa yang mereka orang kita hari ini kalau kalau sekarang kata ini kata o tahan dito na keyboard niya tahan kaya yan na tayo ni Aukeohi Aukeohi mo ko yung kanya ako Aukeohi mata Aukeohi mo ke kita kan na ay ni tamata na nanti ko foco we akan kuat kalau aku power relation, yang aku fikir ini hanya dikonstruksi desain oleh esok. Kita tahu juga kalau mati kita tahu culture, gender relation, atau age relation. Kalau yang aku fikir itu kifo boleh dilakukan define. Boleh itu tahu no halnya kalau dia mau apa orang itu ada belum. Yang aku fikir orang ikut suka boleh, define tahu. Kemudian naik aset yang naik, baik kita punya atau kita ibu, naik ni aku file, naik pro aja, apa? Nah saya itu market yang mana itu ini, itu pro apa cuma di rokok berfaidah, di program isi itu harus. Orang tahu, aku mah, kalau saya pun tidak pernah tahu dia bisa berfungsi. Kayak dia apa menaik lorot belum tahu lain-lain. Kalau apa? Kalau wali ambil film mana? Apa yang lagi tahu? Ya yang narratività che va a che hai fatto a tornare che non fai
molta scelta di tutto, la tolgo dalla Filippina, hai creato. Ma poi vedi che calcio, poi lei non è qua che ha che portato chissà che è una tanta che questa fai questo e ha detto una poi non fai che magari tutto vivo anche appunto respectful way approach che io Bea, bởi cái vấn đề này tôi buat cái tôi buat cái phải này vậy ông cái đầu cam bằng bùi là đầu phải tụ tập mới để làm mà tội phải tội mà abstract cái là tôi cầu tâm mới bị tôi cầu tâm mà nhất là phải mấy cái ấy cái quý mấy nó nhớ của alo có học gì nó alo bị tuột rồi ya fue bea poco bea ya poi tomar caso la wo pero todo vaya yo ye kama ko man bi ya la alo ko mai lo ya hauya o la lang tomar ai lo ko me lo tana ko bi aquí la ya fa bea la lang aquí la ya ba cái chút quân bia có bị bụi để cái chút quân bia có trọi ăn một kiểu tôi phê để nói phần đây của dây là đâu phải một tông và phải là chỉ là làm là khi của anh mấy cái một cầu bị cậu trầm có gì này Malo digo imagino macau. El lava. Ko na ko si fa he ka me ko nga we ko tau me fa tong. Tau nga un. To me tau nga ko fa tong. E nga research me foto tau nga ka fa nga me fa tong. Us foron ka mata mai. Ko ka Maori o ko sia na ka grupo counseling ka Maori ata tape. Na ki to na to ki fa moi mai mi wa ka to o gui go moi a ko to hi ka council Maori mo na article pe ki fa na fo to ai hangi pe ko pe tau me tau to ang plan nai to he me nai te ke ilo he ka council pa langi ai me a urunga ngai tonga me pacific to ton pe ki ai me ai tonga e ka ki tau to ria mo ngai fo no ki ma ko ye pe mon pues lo primero que acabo de ver la dinámica de narrative therapy vấn đề khi nó đặt kéo đi là bây giờ nó có rất là dây à sản phẩm ta vào để mà họ phải kita mua đây một giải và narrative therapy về phải tốt tại nào là cái cả này ya buat amanah để ao là ta nó có cái quy định đó là một cái khác thôi đấy thì chúng ta cái phải cái áo mà cái narrative đó là vấn đề phân cũng mới cái cultura no Udah aku ngerti tapi apa yang aku nggak tahu gitu. Kalau kita lihat ada dari dunia oh kemudian emosi, psikologis menang apa atau bersifat kami kita
Perché la difficoltà offre esclusivi compatibilità, quindi la che tu vuoi che la servizia è inflattata che è una mentira. Sono di nuovo come un uomo io vedo due la paura che ha una paura in vero quindi ho paura che fanno la paura di altri che fanno mai ricordato proprio come va nel sangue è fatto la volta che si fanno anche che fuoco anche voi ricordate come era non c'era nuova dove il figlio questo per la invece di guardare e sì anche per la itu jadi itu ada ini mungkin tapi itu apa itu orang itu bisa kalau di Pano salah semua kita hari ini di Pano karena salah semua kau dia kau salah Itu kan jadi di kita fai. Ini ada orang nama boleh. Bukan. Bukan ini ada ini. Ini. Ada sudah. One more orang mana. Jadi ngawe. Ngawe mana sudah tahu. Oh, ini ngawe. Ada orang berat ya. Ini seperti begitu di sini terutama grup kaum sini kita kasih tahu kalau grup ada menjalankan di sini ya di bawah kota itu kan di sektor sini berarti oke di sini kalau ini kita perlu lihat kalau lihat ini bagaimana itu masih dia kata mau tahu kita ini questo stabile portare davanti voi perché come neanche stabile non è stabile ini apa che tulang yang dia naik pada mai karena kita ini di tangan kita tulang itu tulang bukan apa ini dia apa mungkin yang dia apa Wah, os pertama kita detto ma a me è fatto. Ne era un uomo yang ada paparan. Komunikasi itu rumah tahu dia asli. Korea itu keluar dari kita. Komunikasi ini dia hafal. Berharapnya tidak baik. Tapi dia apa cerita itu dia konsegi paparan itu. Ada berarti kita pun konsegi kue. Namanya kita punya apa yang baik. Nama itu mengenai hekap. Kita mengatakan matu atau ini. Kalau kita ini boleh, mengenai cara apa? Kalau kita ini korban.
tu ada apa-apa. Kalau dia bertemu juga, ni apa yang Kisah. Jadi kenapa compare nak kaki hati semua? Why is the present so important? Why? The present is important because of the past. That is what we do. How we look at the future. Jadi kalau kita compare, kalau kita lihat ini, mahal tetap jadi punya saya aku ini. Makanya kita Udi saya itu kan ada kulit kalau kamu tak kita pada waktu kulit kalau dia tomimen kita tapi kalau ini aku tahu kuitnya itu betul kalau positif harus follow the kulit aku Kalau memang adalah ini katakan bahwa kalau kita ini kan kalau kalau masih di kalau jadi buat kota dia ini saya tahu kata luar jadi kalau kalau menurut kalau saya nggak betul betul dia kayak oke pemaluan kalau berbeda bukti kata apa yang mana pada teori ini manfaat dari itu lain. Itu kalau kita pakai apa? Atau ngau lagi kau, atau tahu tak lama kau sihir, dia awak tahu belum kita. Ayat pada itu kali ya, nanti kamu lihat supaya yang kosong di sana. Ini ayat apa boleh kita? Kalau kita pakai ini, ayat ai tolao juga di perempuan. Betul tahu, mereka ada di motor tahu mai. Kadang-kadang kami aku di tolao juga. Kalau tolao juga, hari ini juga kita mereka. Oke, bukan mai ini tahu. Ada tolao ini kita. Kalau sini. Itu pula. Oh, kita oleh berkata, kemauan di motor tapi boleh memang sampai kalau motor tapi tetap ada ini kemudian terpaksa kita kamar ini dibaca kalau mau kemauan dia mau dibuat tapi orang tak kuat kemudian kalau dia ini kalau apa dia ya aku tak boleh dengan cepat pergi di motor aku mau main apa boleh bermain kalau di motor apa boleh dia lagi dengan apa Lagi lagi ada pun di bawah, kalau lu apa penyuhun ini setan. Lepas itu kita pelajari lagi ini, yang kalau di luar, kalau nak masuk, kita pelajari masuk kata apa ni, bagi masuk bagi masuk ke dalam takut kita